Kwa anaitwa Damaris Kariuki, huyo anaketi ofisi kama secretary wetu. Huu mradi wa basare na huyo mtoto wa Karema Secondary School ambaye ni karibu hapa kwetu Mai Mahiu. Haya, nijifishe nikatae kushika simu alafu ciana kunyitwo migwate cio niguo twarigiriria twauga kwina thina na gutiri undu thirikari iriyeheria and the buck stops with the president. Na IG ni aratwira ndoi ni uraragana, DCI ni arauga ndoi, riu muturi aratwirire ni oi ati ni andu anis tondu athiria kuri president kumuririra nigetha muri arike president akihura thimu akirekererio. Riu koguo ri undu uri ageka wega kugia ndugu na Kenyans ni arike anakorwo ni project arari nayo hi areciragie kumuteithia hihi kuhahura nake ni undu uria marakiandika maundu maingi mitandao-ini gwiciria riu no atigire andu anake ndiramera matige gwitikira kuhuthirwo ni ati nigetha mathukie micemanio ni muonere Gachagua athiete mathiko Limuru uyu kagukihũranwo ni anake gwenda kumera mundu uri uramatongoria ri akoragwo hetwo mbeca nyingi muno na tariu ku turari na nyukie amini mathioya turaiguire marahetwo 500 no we ni ari na milioni ciake 40 makiria ma 5 umenye ni arakuhuthira uru na murege tondu inyue ni inyue thirikari Gachagua aratetera ni inyue Kenyans.